ngay sa tu du takte rin na pui tu chanela kan lo lom le vek che u voinia chuanin pandita ramabai sarvasti chanchin kan ngai thladona hindu puithiam nam brahmin nam alo piang hindu sako jirti na du khoplo wanga christiana in peta india rama mekchia te din mun choi sang tu zinga tholo berpolan ye wangin government of india chuan commemorative stamp a mel chuan na ti chuan hial ani a hi india khole tui mi tholo big te choi moina a pek ani chutiang mina melo tak chanchin chu kan ngai thladon ani he atu chiar tur hi the third eye website te SOS Library University of London te Wikipedia le Ramabai na English le kabuwazi ama sakber the high caste Hindu woman ti atang te aron bot sai kania achanchin ka bot sai lai hian pathian karin dan tur tele pathian in trong trai na chan thin dan te menjir tir na sai ema ilo lok pui ve nge ka be sei pandita ti hi me che sei na bi kania mi pa chu pandit anti trina tu chu mi thiam bi sakolam zirtir tu le mi fing bi ko na nan mang trin sarvasti ti hi sanskrit tonga saras tui water ti le vati nei tu ti atanga lo chu kan ya ako tumber chu tui luang ang me trong kam thiam khabesep thiam ti na ani ome a trong kam le thiam na awangin mi te he thei ma wangin chutiang title zirtir tu sarvasti ni na chu an pe ani pandita ramabai hi karnataka state a khopakhat malheranjia april ni somni thum sangha zakwa somnga pariata lo pianga alaya mingchu ramabai dokre ania apa chu anand sastri dokre ania anu chu lakshmi bai ani dokre nam hi maratha community ania hindu nam tha brahmin chu puithiam nam ti na ni apa hi sanskrit tong lama mithiam bi scholar ania apa hian pandita ramabai po hi atete tangin sanskrit tong azirtir ani tlem han sei zau taila brahmin nam hi puithiam le sakha zirtir tu priest nam ania chuan anoi chia satrias an oma chung chu nam huai sen rorel tu nam tinan sei thina anoi le vaisias namte heng hi sumdong le lo nei tu te han ni du bera chuan anoi bera chuan sudras chu ni tina kut na thokai lo te eizong nam anni brahmin namania wang hian sakona ina chia ne le a no pante tangin sanskrit athiama hindu sako le ka buthiang lim chi sang ramayana le bhagavad gita te veda le ka bu pali te upanishad le puranas te azirna satrin le a anchung ko in hindu sako mun thiang lim tlo in anjing kual thin bok chutiang tak chuan chungten sa community turin anjir ti na sa ema alo thanlen thleng po in chu avong reng thin vandoi tlak takin kum sompuruk milek ani lain anu le pa chu kum sang khazeria somsari paliya an borala a u mechia po akum le lailok sang khazeria somsari panga thivele tameya anthi chan hi india rama tram satak atlak awang le shupui leng wang lin an soya chu great india famine of 1870 santi kha ani he tram puya hian mi nuai somkhua poruk ve lai thi ni in an chut ani anuna chuan zona anga ta tran meya heti taka sa khomi pathian rongbola te tang in se sanga sa khomun sanga an pathian rongbola wak chuak frinte chuti tak meya vanduai nan tok chu a thiam lo hle meya nima sela a umi pa srinivasa aladama an chung korongbo na chu chunzom zel than tia hindu sa khomun sang tloin an pahni chuan an jingkual chunzom ta zela tempulom na piang a pathian an bia mi ten ei turan pek ang piang chu an ai mei thin ani india ram sa khomun sang a sanskrit scripture te chiarin hunan mang thina sangkha zaria somsari pariata kalkata thlengin heta hian mun sang a hne so taka
Sanskrit tronga thu soi thin chu mi hriat alo hlo chauta a Calcutta University ya in mu khom nan buat sei tumin thu soi na hun nan pe a atong kam thiam le athu soi thiam lu tuk chu pandita le Saraswati ti nan kau tran ta a hemi ni na hi Indian me chia zinga dong ma saber ani nge India ram hun sang ba ka sa pram thing in a chan chin hi hriat alo ni ta a khati hun lai khan me chia te din hun aniam ema zirtir tu ni na pe chu an pe ngai lo temple le kot lai pung khom te ne la chuan pathian thu a soi zela amero chu athu soi ngai thatu tam ber chu mi pa le no pang te ni in me chia te chu pun khom na an tlem thin le a chu chuan aril ru a zo na siam tam le a India rama me chia te din hun niam zia a mu chiang tran ta a an din mun choi sa na tru zia hria in na veita ema me chia din mun choi san tumin in to khom na chi sang a tel thina tum khat chu Sylhet District School a Bengali dan thremi lawyer Bipin Behari Medaf nen in mel thriata ani hi hetiang lamin to khom na an ruam man na organizing committee member ani nge kumsa khazeria samriata Bipin Medaf nen hian in nein fanu pakhat an neya Bipin Behari Medaf hi Kayasri community Brahmin nam aya noi nung zok ani awangin chi le chi ani nei pol mei po hi soya hlok le a Hindu zirtina chuan puithiam nam Brahmin chuan Brahmin vek chau an nei thiang ani November ni som pathum sang khazeria somriata ani nei na po hi temple mang lawin civil ceremony in an manga chu dan thremi ma a in nei na ani hetiang in clear nan na salutuk awang hian an sa kho in zirti na chungchanga te chuan du khop lo na ani tam ta tran ema bandoi thak tak mai in February nili sang khazeria somriat pahnia apasal chuan cholera santen natna awangin a boral sana heta torna tizual tu le meithai din mun thchiang turin sa kho puithiam te po tu ma hnem turin an lo kal lo heti hun lai hian kumsom ni pathum mi lek ani le na la apasal boral nu chuan puneya anu fa in an pema chuta chuan an poisa nei angin mei chia te choi ka na tur pot pakhat Arya Mahila Samaj andina chu Aries Women Society area mei chepol ti na ani chu kumsang khazire somriat pani chuan British sarkarin India ram din munjir chiang tura ruat Hunter Commission tenen in melchiatin voitam takanin koma India rama mei chiadam lote mi padaktorina an enkol theilo awanga an torna natsa takte ashila chuwangin fisel na lama hnathok tur British mi mei chia tamzo ronda turin angen nge a angen na chungai poimo in damdo in a thok turin mei chia anon tia zuita ani The Hunter Commission te na chuan India rama mei chadin mun chia jiate hril fawa namza zinga somkua pakwa te chuan mei chia te zirna ina an lu tir an rem tilawa zirtir tu le officer mei chia anongai hek lo ti in Medical College a po mei chia ten si tan changai lawa damdoi lam thiam mei chia an mamo na sang trin ti in Hunter Commission na chuan azua ko boka anu rei lo te ya rambai ngen na ngai poimo in nurse zirna school te po an rondin te hian ani India ram hi voina chuan damdoi siam chuak tulian ber khovela pathum na kan lo ni te hiala vaccine phei chu asiam chuak hnem ber ram kan nia sub missionary tele Indian Christian masa te khan hemi konga hian ma nana sa ani kumsang khazariat somriat pathuma lok zoka rong bol the nan medical doctor zirtumin Britain afanu manorama ne an chuk thla a amairo chu doctor zirtu chuan an lo du luk hlema a bengri hriat na lama hriat na harsat na ato awangin azir thei talawa anual hle nge ani nima sela pathian in natan rom han na dang alo neya mei chepol pakhat
nula thiang li maripol an ti tne chuan an in hmel hriat ta an zinga chuan khosain an na tho dan te le an ti tak tak zia te a mu fawa a ril ru a khoi ta le meya chi le chi me chia le mi pa gender in clear na te om lawa zalen takami zong song tan rong an bol dan te chu a mu a Christian sa kho zirtina chu angai na tran ta le meya an ni chuan an the angin isua zirtina chungchang te an lo hril thina kum sang kha zaria somriat pathuma September ni somni pakwa chuan an nu fa in baptisma an changta ani Pandita Ramabai Christian a in peti India ram an lo hriat chuan soisel na thu chan chin bu zong song deuh thaw an chu a thenkhatin sapo nor luina wangin Christian a in le la te an pu a Ramabai chuan ama du thu ngeya Christian in pe ani zia thailangin Christian kaloni chan The reason I became Christian ti thuziak India ram chan chin bu a chhuat turin a thon nge ani heta hian Hindu zirtir na diklo le dan khir tak te India ram hmeichhia din hmun niam zia te chi lia chi in thliar na thalo tak te thailang ani kumsang hazaria somriat paruka Britain atangin Dr. Rachel Botley khati hun laya Women's Medical College of Pennsylvania and Coltuin India mi hmeichhia medical doctor masaber Dr. Anindabai Joshi graduation ceremony man pui turin asoma chuan United States anzukal ta a America rama hian kumni acham zuya heta hian English stronga le kabuzia masaber high caste Hindu women ti chu atlang zar nge chu namthra Hindu nu ti na ania chu le kabua chuan namthra apiang si meichia ni wanga adin mun chiat ziate zirna skula luan phal lo dan te India rama chi le chi in thlian na thalo tak te no pangin nei na child marriage system te mei thai din mun rap thlak ziate atar langa hengzong song hi Hindu sa kwen zirtir na diklawin a thlen ni in a thai lang bo ale kabuzor na lo atang te le chanpui na sang adon atangin Indian poisa a cheng sing rukvel chu khol ta a India rama rongbol na chunzom turin let ril rukta a aram le namdin mun chiang takashia a siam that har sadan tur po a chiang le chuti chung chuan tlanchiat san tum mei lavin sabrama in ben bel ai chuan apian na India rama lo let le a rongbol na ron chunzom chu tum tlata anuna tang hian zir tur tam takan ne yome Siam that na tran turin kumsang hazaria somriat pakua India rama lo let le in puneya mithai tan school honga minga Sarada Sadan na bua kuthem thiam na lama te damlo en kol dan tele thildang dang na zirtir thina Hindu sa kha ho tu te poin a school mala na chuan thlo pathan ti hle a nima sela zirna school a chuan lali suwa chanchin eng ma soyan phal saklo chuti chung chuan an nufa in Christian an ni na ero an tilang renga tu tin jing daranga a Bible chiarin an tong try thina thing thria ti tak zet an tong try chu an lo clear thup thina ni an nung chang moi na le an mi zia chuan mitam tak thin lung an em a Christian ni ve cha na thin lung an lo nei ta a mitam ta Christian a anin pe nge ani pathian thu an sei thei lo na po an nu fa chuan Korinthon khat bungli chang khata kan hu angin keini ho hi Krista rong bol tu ale pathian thuru en kol tu a mi in min ngai ro se ti chuan vong thlata thalaura chi sang mangai na te hlim na te rem na te do thei na te ngil nei na te that na te ari nom na te thu noi ro na te insum thei na te an mania mu thei nan lan tira mi in pathian nung an lo ring ta ani van ro pm hetianga azirlai tam tak Christiana anin pek tak awa hian Hindu sa ko hruai tu te chuan an do dal than ta a an school po anom na tanga kilometer samruk vela hla ket gawon khuwa Pune district a an sonta ani aming po thlakin mukti mission an ti ta a chu chandam na tho ti na ani a
ปวนตะเตปวนทรีและกุเทมเทียมนะจิช่างอันจิรตีระเลขบุตรชุดนะคอลในอินคอลฮาเรมดานเตอันจิรตีระบกะ Bible School อันดินาติน Middle School และดำโดยอินเตโปอันดินบกตินมาราธีตรงอิน Bible บุกุมปุยฮีคุมสองปริยชุงสังขจักวปลีจังหะสังขจักวสมนิชุงคานอเลดลิงบกอันนี้ปะเทียนทูจอฮันบุงสองปงอาจางสรีเลจางเรียดกันหูนังนี่เกมอาอินอมเรงะกะทูนังมันยาอมเรงบกจวนอินดูอเปียงดีระอุอินตันตีนอมเซลังเฮมียบางเฮงกะปาจุจอยมอยนอมทรินตัมตะกอินระเฮียนจุดิจวนกะจิรติวเตอินนียังรามบายฮีอิสุกียงอมเรงนีเงียงปะเทียนินอมโมอเปียงอเปเซลไม่ฮีไม่ท้ายอคุณลายดินมุนเฮียมตะกดิงเฮติขปาดินมุนชะลาวจอกเตจอยสานานะมลารองโบนักกัลปุยเทฮีมีมักติปอหล่อเรงอันนี้รามบายรองโบนักยันชีอัฐียลาวะสักหัวอัฐียเฮกลาวตูมาอันติลุยง่ายลาวะจุติจุงจวนอันข้อสักดานันเอนะอันนุงจังอันจิระมิตัมตะกินคริสเตียนนี่อันจากะอันนินเปตชีนั่นนี่คุมสังขจักวปะขดาเพกจวนมีสังขจักนี่เลปะขดลายินอันมานี่กัลตังอินบัพติสมาอันจังเฮงอันนี้อินเดียรามาไม่เชื่อแต่รองบอลนะจอยสังตุจีงาทอนกเบอร์บอลอันนี้อวังอินออกจากบาร์นิสมนิปรุกสังขจักวสมเรียตปักวะขาน Ministry of Communication Government of India จวน commemorative stamp อเมริกจวนนะอติชวกเฮียละเฮียอินเดียควอเลตุยมิถอลอกบิกแต่จอยมวยนะอเปกชินอันนี้ปันดิตารามบายมุกติมิชชันเฮียนวันนี้เรื่องอินรองบอลนะอันนักกัลปุยเรงะอุเนอินเดียอันออกมาอันรองบอลนะจันจินเชียร์หรือหมดเชียร์รูตานอันเว็บไซต์กันวันตาลัน www.prmm.org.in เฮียนเชียร์เทอินออกมาManorama Memorial English Medium School อันดีนะ Manorama ฮีอฟันมิงจอยดินอันนี้ฟาชาเลไม่ท้ายเตเปียสวดตานรอนบอลทรีนอันนี้ปะเทียนทูฮีนุนปุยตูรันนี้โอยตูรันนี้ปะเทียนจูอัตุเทียมาอารินอมเรงาเกนีลามาติเวตูร์มินตุกีกันติชินโลวางฮียนอาทิลติเทนเตกันตรงใจชานเตกันมุลาวจอกทรีนอะไรนี้ไงเสตูดูตักเตนี่ตินากันนุนะอัตหัวอัตกากันลงมันงำเวเซลเทนานกันรินนะปะเทียนินมินติจักสักเล็กรอเซลปันมาส่งเจ้ารอเซ